Ketheka nigirigire bwako nwithirite uri na asubuhi njema mbita wa kabwe mutharimi kangucugeria nkatho cia mwanya ni bwega muno nondu bugwite na mbere kurumirira Ameru TV ugitwithia nyumba nteto iri na igweta kathetune ka Meru umakireni kiriwe asante sana ukolilwa gwita na mbere nya gututhingatira kiri mitandao kina Facebook @Meru TV Kenya, YouTube @Meru TV Kenya. Angethira ngikumenyethia riboti kuma ndena ondena akathetune ka Meru ninge tukethira tukimuramura magatheti kuona ni riboti ile kushirite kiringa biongo bya nyomba ya mteto ndigorone yetu ya Kenya na ruwa kuri tariki 13 mweri jua 10 mwaka ni 2025 ni narua inya county ya Meru uko kujirwa gonto irani KDF recruitment idira nande urina bare wekuje erio inakukwithira go ina oyokania kithia ni sub county yaku kenda withira ukigunika we ukwenda kwithira ukiusika kire mutaratara jojo kidirikari jo recruitment ya KDF ridare tuno reutegera ankujeni katika NPS na NPSC kana commission na service ya police baranabo kwirigiri kwithira korina oyokani bwankiroki ya makurutu ngiri 10 nyakethira koti nirekitie kurungamia mutaratara jo sieso karebo dene akiuga jokethira jurijo weru ningi jwama na jokuguna obunka mukenyo gotina unkumania Bidikile tuambiririe na miario ya Rais William Samoei Ruto ari mujimonene jwa Nairobi hegoro irentuke Jumapili akiaria kanisene akiuga ibainka thithia nkainge moirane ndaikiri ya Kenya gotigira uchumi ni bwa gukira ningi besha ire mubukone jwa akenya barabare rungu bakwithira bagitithwa ruguru irani bottom up economic agenda. I am confident about the future of this great nation. Kuna watu ambao hawana maono, hawana mpango, hawana agenda na wanataka kutueleza vile Kenya itapotea. Mimi nataka niwaambie wa Kenya, this nation called Kenya is a great nation. Mtu asiwaambie mambo mengine. Hii nchi ni nchi ya Mungu. It is a blessed nation and it is a great nation. Tutashirikiana na nchi hii itasonga mbele. Tomorrow in every county, in every sub-county in the Republic of Kenya, we are identifying 100,000 young people because we want to use their energy, their talent, their expertise, their commitment to transform our nation. Vile vile tumeelezwa kuhusu mambo ya export of labor. Saa hizi huyu Alice Ng'ang'a ni chairman wa hiyo kikundi. Vijana ambao wanaenda ng'ambo kwa miaka miwili imepita tumepata vijana 1430 sasa wanafanya kazi katika mataifa tofauti nje ya Kenya. Na ndio sababu part of the transformation of our economy has been contributed significantly by remittance. Yani Wakenya wanaofanya kazi nje wanatuma pesa hapa Kenya, ndio imechangia katika kuhakikisha kwamba tunaimarisha uchumi wa taifa letu la Kenya. Na orera kiuthi kia gisiasa gikubanganwa nabo asiasa bakibangani nonto bwa ngurumanio ya gisiasa 2027 adoi ba gisiasa ni ba koringia ritho abura kiuthi gikubanganwa amu kiri kiuthi kia siasa muthuyo gisiasa Edwin Kiongozi agikira gatirine urutingogi bwa mubunge gishigo mbunge kia Tigania East Ampuru Abori ningi agitana mbere gukathakira kuga ni kwithira kurina mirandi ya witina mbere maturene ndena odena gishigo mbunge ki ninge gokiria akari na barani aringi kura gishigo mbunge ke riboti ya Mutugi wa Kiambe. Musiasa Edwin Kiongozi na rombete akariba Tigania East kuwa mubunge wa Ntere Yumpuru Abure ikanyankuruki ni kenda bakona matunda ja utongerea bwawe akibauria kurekana na mutugo jwa guchenjage mubunge wa kirekithuro kinene mweni kanya itakubitsiawe nondo kinyata ugato chenjie change pasta
ikirongi ukeja kuthithia kanitha ugachenjagia mapasta yange ajaran roba andu abathama kanitha ene nontu uguo nwere mui nontu batithira bakugwata raini into kira gitumite babu buingi uyu ukaranda one umbrella ya leadership imwe kanisa na wa support mchungaji kwa urira mugakarana mwanasiasa tuchenjera uyu tumurumero uyu kinya wetu wamwikira nkoro njiru ni aria nkuruki kiongozi augite rua mirandi ya witi na mbere kanjira gukujirwa maturene akiromba miru kuika thirikari nene na kumia kanya kwithira Profesa Kithure Kindiki na kumba gukubia mirandi kwija miru mtamsupport mtasimama na yeye hata kikiumana mseme ni Kithure Kindiki kwa sababu huyo ndiye ndugu yetu saa hii Kenya. Sisi hatuna mahali pa kwenda, tunakimbilia Kindiki. Na Kindiki naye akiwa pale na William Ruto ataambia William Ruto, we watu wa Meru wanateta, punguza economy, punguza petroli, punguza hii, kwa sababu rais alisema Profesa Kithure Kindiki ako na masomo kumuliko. Sasa kama Kithure ako na masomo kuliko rais na Kithure anaheshimu rais, si rais atasikiza Kindiki? Kwa sababu Kindiki ni genius. Ukeja kwithira itweterete Jesu riria akarichoka na tutinoga na ndi nya maendeleo no tuito kuona itwetere kwene kiukunoga rwiro na nweterete Jesu no tija achoka lino tukunoga kebe ugo Jesu ugire nkeja ya mwamba ngana adwa munene ituteke tweterete na ikinya maendeleo mtu ya kwira nkareta no tulumuona mwitikie ugo gwitikia Jesu Kristo na bwamuthie kiongozi na igikite na kugwata mbaru kiama kia NOPEU agikiringira ndebeja kiama gitongerete kathetune ka Mumiru kintu kia tukwendia muno antu betu nontu batu turetikiririe maono ya mpro wa buri batu turente kiama tukiama tuturabia mabiaina ade mtole jere akiwa NOPEU ya mchete NOPEU ya kiama NOPEU ya kiama na ito turugire turi amiru tuikara NOPEU igi kiama gitu no tunandi batu tutena kiama mandu amukururi turetikiririe tubakiama kikiawe twejukia kaiga chuge tukakugitaira Mumiru nyama tukarea tundu tutena kiama na mundu ule akuthiuruka kila mahali akiwa kiama twari na mbasi ya vira na ndi kiama giki turugire turi amiru kenda tumba kugairwa ma PS na mandirector na ambi twethira tuna kiama gitu kuitruge tu support kiama kiu tukarende nawe twaranirie turi amiru tumenyombe mwe twaria sauti imwe twethira twina political party imwe iria igateithia Mumiru ko mujumbe wenu na kumba kuthuganiria Miru rethira na kuga NOPEU tukaigwa ri ogwa mtu kothi hawo bwena mujumbe wena inya Kiripotera Meru TV Mbeta Mutugi wa Kiambi itina kau akari kuma Reboi ni wandia roirero arera gicigo mbunge kia Bure ni bacumiritie kuwatana moko bakiwa nitwe kwatwe gutethania ningi gukirania kiuchumi ningi kweana mataro kuringana njeki kenda omtu oronge na omuturi ona oronge twithira tugiukira amwe turi akari na aturi ni Murandi Joa CBO community based organization naria Muradi Jojo gwa tumbaru ni MCA waruriro arera Felix Kithiji tuo ninge bagitonya garune kwariria mirandi ira akari bogete niremi kwithira ikingwa ninge bagitariria mathina jara baithirite bagikorokira bakioria MCA wao kwithira akingia mawirane jawe kiribo ninge gutigira kuri na wetina mbere maturene kiri mushamene jo na gukari ku mutongere baraba nini kire county assembly ya Meru Mwenda Idile ripoti ya Mwende Olaibuni ikundi kia CBO ya Reboi irorera barua kuri na gitumi kinene kia kuthomethia na bakiwa kurona ndawa cia mbogita muno ya nchobi kwatethia nene mbeu mbithi bine tana ndete ana ya nchorobi ndaka itwekete tumukuru ukona muntu thio ibo koro ende miaka 26 30 na rudo twendeketa tobianangi na ntore na kuna tobianangi aja ujo kuna okona jaka mtu wako akti cinema na inchobi etomete na ndi turekebishe nikenda generation ire keja nyuma ya batwi oraga kuthomithia mwana thaa ici tutiona daktari kuja mutiari
ngai ndi mwana oku kenda akinyara tukwenda babo theri bakabao Nkolo kibarua kinya boiba kwenda weta wa ikarone bira mirandi kugawa bakiweta mathina kathomba yaraba ukulukira ireo barabara na roe unto bakwa bagitumi thaine kuingirwa mirandi yendete kuambirwa twethira itukumba gukarande methene tukomba kinya tukunegotiate jabange tetwira wa manto tugai ntheri kabara chetu chiaramwe eni mheshimiwa mtoko bele kitinga gathogere jira ida radichi kwa milioni tata ukoma na kairi itoko need connection ya stima na ti selective nataka tukoromba it is our right ti selective ile boy area yonde ya covered na stima na twetu inkomango na kena todori mate bo tuto areto kurugarugura boka oko MCA waroirero arera Felix Kithenji ntuona itheterete na kwa thirikari ya kaunti ya Meru ni kubwithia ngwibura kubatere akiolota bona na mumbungu wa Borende Kiri Mugambi akiwa na aremi ngwe ciawe note ya wamutethia kinya nini kure antu bugira njira tukuthithia ne thukire umo ne thukire kana teu tesa sawa ni buje ndio tonyera mbere brunjire kana kabisa ni gutera tractor chieja irio kwaere kure antu bangi bakuthithia barabara eu ninya bakorwa uratwa mithimite gato meambiria bate amenya indi thai tractor chieja na ntikira kuga irio tonera ofisi ya ndikiria ima kana te uma na ndigi tukira wonda ti gwetu na gia kwamba ti gwetu buru toboa igo kunura barabara eje ne imbeje te omekunura thaizi kugia kwamba ti gwita ndeyoni irete kwa ne uremo ne iboko biawe kwa kuanga ira iboko bia ndikiri unti ngandekia izi mjinga itokore ano kedho no batuwekera rami no batuwekera kedho no batuwekera stima no batuwekera mbio stima nenya kedro area mura mtu na ira merigo na yakonia kiara kia nkunga na kira kitwikite kinyamara kiria kariba kuntuku mutongerio wa baraba nini kiri mbunge kaunti ya Meru mwenda ithile arua bagachiumio gicwira ntaira bare na gavana kaunti ya Meru mutumantu ethingia na nikenda kuwa kariba nkunga kioto arakiure ikathiri kumumo unconditionally na if not an action can be taken and that action is not so good. And I can tell you for free, that action will cost even our government something. Kona members welcome to assembly bara tabadari diebuge atubari buwa rugatiri akora kwenda na ultimatum that if need be we shall move to court. Ile okutega na ada tema tujara ile toi imaka tema aja kule toro nyanda wacha sibitari cindano saria kwa mtanto baji twe igate waliko ana beta beji cindano mbene njaga tumuntura ngapa na mutuma kene cara ke ka ke verio kijawe na tuinda tu ke veritio nanta ki kware geni tai korwaria ru ke da ke vene iware ndai kwa na muka yomba gwethe nya te kumenya na makosa yale aigwa nto bakiteta na tutekwa na kudhoika relationship isiuke kinyele munene non to chiara chi che virara chinyava e che bara bambere le county government che ne kuma no domande au kinyela to muikeria agenda ambere lo to ine ro ko weta weta Kiripotera Meru TV kuma roirero rera gicigo mbunge kia Bore mbita wa mwende wala iboni na aujia barani atongeria baba kanisa kuma mwirio jwa egembe nibashumiritie kuria barabara ikiri ngorano gushwa njira mwanya cia kuthereria miji orira mwirio jwa egembe kwithirite kuri na kuongeleka kwa andu cia kimuci ikie ongolwa ni gender based violence ninge kwithira kuri na baba ingi baraba mbeo mbithi aritoa kwithira bakiurira kiri onyui bonshobi ninge kwatwa mutaeni utumiri bwanda wa shambogita atongire baba makanisa kumayembe ni boritie ashiari kwithira bakimenyera anabao ninge kuba mataro kubona kiara ninge kubaeleza mantu jegi ndoninjega na muturire jumwega riboti ya mukiri Onkunja.
na uchonkoni bothithikite ni nibonekete nyingi ni cethirite ikiathukana ara muna utirima muciari umwe no kurera family na ungi na itere kana bomba kwithira bakiathukana indi untu kanisa baria bakuacha kanisa indi niboya bakomba kwithira bakiyukia riritalia rio nene ria kwaranira nanto na muno nthukiri kuthai nontu baingi bo bate kwenda kwithira bari na family our generation kana kiitaretore pepo ningi leta family te na inya na family te amwe itekura kana family there anto muntu family ke there anto amwe inya kanisa te anto amwe that 99% go that when a lot of divorce area singi sana nonto kwethera ikwa kinyere na fast kwa tweka anto bonde baone beiko kwa tweka spirit a family nekura ori ukiria thenjiri baba murungu ni bakuate nje nyingi ithirike athukana nontu bokwithira anto batuteana mishie ithangala na thai mishie irete kwithia ye kanisa ni kwithia kwina thina kijo nontu mishie ye kanisa ni kwithia ikiona nduma kuma kia thenjiri ibakwirwa kinya kwina changamoto anto aba umirashia na ni ibaritana wa nyama anto ya uteja kinya akoro mwekoro ateja mwekoro oke mukoro oke na mukoro no agenda mwekoro oke kou oke akwithio te kanisene uritani yonto yabu utebonda na no mwanka kwenu kwithia kwena thina nonto utena nthumbe murungu yokuritana nkiandi waisinge kuru ngari ya mwekoro bethere bena kuinisia family ne nonto family mbingi isiethirite ikiathukana nonto bwa mantu igure monya ikuimente na mantu ya maingi yara ki family nkari ya mwekuru urankenda kwa device ngekuru siethesi patient misie na ya baraba inge family sira nkona ikiathukana ikwethira ngekuru ite kwatheka ona kinya bakiongele ni bawete muno kirindukiri kuthaira mbithi ni bakomba kwithira baitonyethia kiri mantu ya ndawa cia mbogita na indi bo bwatuma bakarema kwithira bari na family sobi na ke banyi na kila kitu into bitombo maintain family sustain family ila sio mbele de mtu komeria nonto family ina changamoto siayo so ke this generation biba kula ikintu yegura komeria so thio kuma kintu bya kulevya vitu mwa kuonia maisha simple abetu ba bena family na baba tina family kintu kaki na maana ituitane metuemea tureka tusia thari na chobi nonto misi mingine kuthangalana na nto baingi batete mwelekeo nonto ba chobi na muthi Kairipotera Miro TV kuma Muringene Gembe Central beta mukiri onkonja Kirimambura ya kukungwira unture bwa Amero jadidikite Mombasa kiri baraba tuirende goro ya botano nara Mombasa bare Amero ningi adaraka atongire bamba inge kuma Imero ningi idharakanithi ni baikinyitie kiri mambura ja kukungwira amwe na Amero baba tuirende goro ya botano ntere yuja Mombasa akiaria ore mubunge wa gishumbunge kia Tigania East Mpuro Abori nakathite orumwe ningi ngwataniro ithirite gekojirwa gatigate ka Amero baraba tuire Mombasa ningi akiringira ndebe erikigitonga gwe wa giti kia mujumbe wa Nyali kiringurumanio nene cia 2027 kirokira tigiti yake amakia no pewa kioria Amero bange akwethira bake Muringa Njeki Eric O Gitonga gutweka mutongeria kiri county A ya Mombasa ripoti ya Adams Muturia Wethirinja ni Amero na Tharaka baraba twirende na kaunti ya Mombasa baraba chumirite amo kenda kona ni ontwire bo kuma ndumbo mirwire na kinya minywere into bya tene are
atongore mwanya mwanya moite kwithira bakia kia thone kia mubunge we shombunge iketiganisti mporo abori nere gigitongora krombete kempinde ne shombe Kenya liukulukira kemekano peo bombe cha kwithira bakiromba miru bana tharaka kumba kwithira bakiria noromwe na nkurukinya kwithira bakirikana na baumete michio. Naomba watu ambao wako Mombasa hapa ambao ndio kutoka Meru tushikane, tusaidiane ndio tuweze kupeleka Mombasa mbele, na tushikane tusaidie watu wa kaunti yetu ya Mombasa, tusaidie president wetu Ruto na Kindiki ndio waweze kuongoza nchi vizuri. Kwa hivyo nawaomba mkae na sisi vizuri. Kwa hivyo ninyi wa Meru nawaomba tafadhali, mkiwa Mombasa hapa kuna chama inaitwa APWA. Kina chama inaitwa APWA. Na APWA ni chama ambayo ningetaka nyinyi wote muungane na hiyo chama, ni Association of Meru. Tunashukuru sana hii kamati kwa sababu ya kuleta hii maneno wameleta ya kutuleta pamoja kama jamii ya Wameru huku Mombasa. Kwa hivyo congratulations for the bold step you have taken. This is the first time that you have had the kind of a function like this. So kambu ibo ya sana no toba Meru pia barabo beta ikweya Mumeru bantware kumagochi wakatonyere tugateri kwali ndukemwe tukali arugemwe no ndugwa papas ya kurutha bargaining no ndugwa Mumeru tuareka kurwatanira tugaperish twinde. Number 2, Mera Meru beto barabara huku wakora kuruta nguge guko Mombasa na bukaruta nguge na inya irikana ni na arabo umire. Lazima tuunganishe Meru community kutoka Matozi mpaka Tonyeri. Meru hakuna tofauti ya Mudharaka, Mutigane na Mwegembe na Mwimende na Mumwibe na Muchuka na Mwegembe, wote ni watu wa mama moja. Tulikuwa tunatawaliwa na ndisi moja kutoka Matozi mpaka Tonyeri. Owo eriki gitongora kuromba gitege mpi nyalina kama kanope ona thirita gitumira komba kwithira inda bene kiri gitronge magonge 47 ngeku ogombe na ubwera Ameru kumba Mtwapa Kilifi Likoni wapi bayo kekula Nyali kera toba mwetega toba Mombasa baba umete na hapa side ya Meru sawa sawa kama mtu Terije mjinga ya kuoa. Kemere sema kwamba kama mtu nema. Raka nekenu waka. Huyu ni mtoto wenu. Naeni na muyenu. Kambu uromba Meru. Tafadhali kambu uromba. Yete nanga hii njiro. Leo kile mara na nyambene. Na uombe. Na Meru. Otaika na kabugenda. Kithirikiria mporo abori na thirite agwa bakari ya Meru batetikire komba kwitha kila simuthu kumara kire thirikari nonto komeka kathumbera bethirite bagisupport president Rabange otire muntu ana komba kwitha kibera buma kire thirikari ende kaita karamu Meru mba kwitha kiona gitikine niro bethirite bakira buma kire thirikari onto wete batetikiria ambaye sisi wa Meru tumetawaliwa miaka mingi na mkoloni wa Afrika mwezi. Sisi wa Meru mnajua ya kwamba rais wa nchi yetu wa Kenya wa kwanza alikuwa Mkikuyu. Tukampigia makofi miaka 10 na kitu na tukamwambia miaka 10 na kitu. Miaka 24 hatukuambiwa ya kwamba mtoke kwa serikali. Kibaki akachukua Mkikuyu mwenzetu akachukua miaka 10. Hatukuambiwa sisi wa Meru tutoke kwa serikali. Huyu akachukua miaka 10. Sisi wa Meru hatukuambiwa tutoke kwa serikali. Gachagua akachukua miaka 2. Hatukuambiwa tutoke kwa serikali. Wakati ule tumetunikua Mbaraka kijana Mkalenjin, Mwenyezi Mungu akamtembelea usiku, akaamuka akasema kwamba naibu wa rais
Anatoka Meru, Profesa Kithure Kindiki. Ndio sisi tunaambiwa tutoke serikali. Mtakubali? Mtakubali? Sisi tunasema kwamba hatutoki kwa serikali ya William Samoei Ruto, tutaenda miaka ingine. Tunasema kwamba 2027 atayekuwa rais wa nchi ya Kenya ni William Samoei Ruto. Nema matema. Kiripoti la Meru TV kuma kaunti ya Mombasa, Mbetanda Msimuturia wa Dhirinja. Riboti hii ikithira itumilekilia yaratu kubanganitia akirimedha ya Meru TV. Ogeta kurayano nto tukethira nandi tukiemburamura ebae kumurika magatheti tutigere ni riboti ile kushei orito ankire gatheti cia Narua kuri Jumatatu tariki 13 mweri jo 10 2025 njare nekwa tukambire na karatasi ka The Standard na area kiri thiobo karatasi ka The Standard ntuke Narua karitegera oe thoku eworu bwa kwato mateka kwa barana bo bagukinyiria mogaruruku ndiguruni cia East Africa, Kenya, Uganda na Tanzania. Narabaile Bob Jage na Nicholas Oyo baidhirite baki watu mateka ndigurune ya Uganda baile bani ya Kenya na boni arwedi baki otokea umto kuringana na ripoti ile weta na mbere gutondoka baile baitite kire mijamanio ya Bob Wine ora nwe akurira giteke rais ndiguru ya Uganda baitite kuna na kiara kwaraniria na Bobi Wine ora kwithirite korina muthutira jogi siasa jogeta na mbere kururuma ndiguru ya Uganda nonto bwa kithurano akira kirigiri mwaka twitite January ya 2026 na iririkana bagwatirwe ni maabisa ba Uganda kinya nyuma ya passport cia kwithira iringi kirore muri rasmi jo Kenya gwitikirwa ni authorities kuma Kenya kwithira barina ndionga ndiguru ya Uganda na bo authorities kuma Kenya kana Borisi kuma Kenya bariwa batututijie ina Bob Jagi ari tutiji na Nicholas Oyo bari indi kuringa na ripoti ira igotokinyira na irashirithirite kimureko kire kataska ka The Standard baile batika baunire mianka illegally kana tika baitire batina any way about kuma kire tererwa Borisi passport cia ni sharingiro kirore na bo baindira bagitikirwa rasmi ti illegal business barinio baitatu ko na mutongeria wa gisiasa ndiguru ya UOG likana urakurira gitiki kia orais ndiguru ya Uganda ni Yoweri Kaguta Museveni augite mbungeleni ka tamu kange kamwe nkabubuthiria nkabwingiria mawirane ni mutogere withirite origitine konkirukia miaka 40 more than 40 years ariwa nande oni bwambongerera katamu kange kamwe Uganda igatuika Singapore unaona ibu kore tukethera tukimuramura magatheti ndi bitikiria twite break ya ndeka imwe na tocokera ile tukethera tukiorokera kire riboti cionde ira cia yorito kiringatezi magatheti tukambira karatasi ka The Standard alafu tukethera tukimurika ka Daily Nation bita wakabui mudharime.
Imagine starting your teaching career here, at the foot of Mount Kenya, a place you call home. Build on a foundation of 30 years in education. Embrace your calling to inspire, guide, and build future generations. Embu Teachers College. August and September intake ongoing. Embu College. Skills to go places. Santa ni rukiriru rwega ma tukiringa ime ili Jumatatu tariki 13 Oktoba 2025 riri ni gita ria kumuramura ebae komureka magatheti tutegere riboti ra shithirite na shikiringa biongo bya nyomba cia nteto ndigorone turiambia karatasi kaka The Standard buraturekirie kwambiriria ngikumenyithia mbere twita break ya ndeka ijire ithatu ni ikonie kugwatwa mateka muno mantu jaithirite jagitwika amu kironda gya nkuji kirindigoro cia East Africa, Uganda, Kenya na Tanzania. Rikana mutongere upinzani ndigoro ya Tanzania Lissu naithirite of course akirumirwo ni magamba ja kwithira nawe no nikukurukira mieri ike akirwa naithirite akiasi na akithukia ira nio nigambare ko murumirira ekinyagita rimwe inya nyomba cia nteto cia atwa kwithira cie cover story ira kana ikimurika nteto irabura igwita na mbere na ndibaile kuma nthiguru ya Kenya areo Bob Jagi na Nicholas Oyo barani atheteri bakioto kia muntu ni baithirite bakiwatwa mateka bari nthiguru ya Uganda na arabaitite gucemania na Bobi Wine ore muthongere wa upinzani nthiguru ya UG ni kithurano kinene ke Uganda kira kithirite gita na mbere kuchacha ninge kampeni igikinya ikijukia mukondo junge na gwethera kutina iraita tolerance gatigati ka political class watuika kuri na kunyamaru kwa ruterero upinzani likana brother ikia kugweta Lissu na thirite akirwa ari treasonous against the president Samia Suluhu wa TZ nthiguru ya Kenya mwaka 2024-2025 no kulikana kuri na kuongeleka kutabarikia kwa automateka kombe mbithinduke njenzi makosa yao yari kwa yake yeye mpangaratano ya utongeria nthigurune na ningi bagikinyirie mugaruruku ukirukira mitandao ya kinande onto watumire baba ingi baithira baki lalamika ti beombe yake ende inyantagi maikundi bya kuthetera kioto kio mtu bakiruta riboti shige kwa automateka kwa beombe ninge kurawa kwa beombe njenzi batina atia ni mawede taita na mbere East Africa kwa karatasi kana audio bwanga theti ya The Standard boko mereka orubo karatasi gatwile betegeria tutegere yege kithomo rikana first cohort kana pioneer cohort ya grade 9 ni boba kendra bakijoin senior secondary kigeria ke KJC kirani Kenya Junior Secondary Education Assessment kirigiri kwithira githika mwisho mweri Juju Oktoba tariki 27 kenda assessment yu nio igatetheria Ministry of Education kwithira bakichoose career pathways shia ana ba grade 9 gotonya senior schools na shio kipathways likana kuri na kitengo kia science kwina humanities kwina nya kitengo nande kia sports kana mantu yaige mishedo mwana kethira very talented na kwenda gutwika Messi wa Royo na kwenda gutwika Michael Olunga wa Royo na kwenda gutwika Muini Njorua wa Royo bonde
karia pathways ii kaithira ige tegerwa kiri runguro mutaratara wa CBE inde kuri na lack of coordination kuringana na ripoti irashithirite ikimurikwa kiri ngatheti ya The Standard karatasi gatwiri kwina lack of coordination kiri ministry gotigira anabana bo utiwa kwithira I left behind utiwa gotiwa nyuma na utiwa kwithira akinyilika itikumagani pathway iri kwa kaithira akijukia akithira manto ya arts and sport na kwithira gitegero bwega akithira ni manto ya sciences na kwithira gitegero bwega nande iromba riri kiri baranabo ni stakeholders Arios yes Julius Migos Ogamba kuringa murashi mitaratara ya gutigira nabo ana nibakwithira bagitira antwae TSC kirwa inyabwe rekeni kuma makirasi tigireni mantu ija kwagira ore mukarigite wa Kesha Willy Kuria. Kesha ni Kenya Secondary School and Association nadirete akilalamika kiuga batwe turi ends of secondary schools nitwithirite kidogo kuri na mpangaratano ya coordination gwatuika inya expertise kana inya arimu baraba bati kwithira bagithinde na mbere for example kithira ni pathway ya mantu ya sports na art gutibo baithirite ba retooled kana kwithira bakewa madaga ya gutetheria kuritana into jabino ntu abaingi baina specialties kana kuringana mutaratara jwa kithomo kira kia au katene baira kithia we mwarimu geography we mwarimu wa CRE we mwarimu wa history lakini daina ndi gutina specialties kwina pathways na arimu nabo ni watu kwithira by retooled kenda nabo baithira ba kewa madaga ya kurutana pathways nontu nande auti specialties nanga geography nanga bini career pathways bakaithira bagitithia na mbere karatasi ogatwire ni go kumurika nkinyangano na nkirano ya rugai ni mantu jethirite jagitabarikia ndena kiri mugongo na aria siblings kana atonongina na arongina ba mukuru umwe bakuthira bagikinyanganira na ni rugai wari MP wa Fafi Abdikarim Osman Mohamed eririkana nwena ndina kinyithitwe ikongorone bia mawatho no ntu bakwithira itindikira ome mutanongina ugwitwa Mohamud Osman Mohamed ai mutindikira ome ya rugai rwa ithe wao amwira wende utibatu kwithira ukirumainya shiringi ya musee wetu mutonongina amuria ni na we mutanochia na baba na intobirio bietu twinde ibyo tongana obobiana tubati kwithira tukeyana mtu akaona karakona akenda nwe aithira akibwithia pilika cia apa na pale kimuturire inde Abdikadir Osman Mohamed wari bionde biakwa babu bangeni bionde bia mose ibiakwa babwe bwantumbure nini bwantongedieni na mukwende huko nandi na kinithitwe kiri ikongololbia watho nontu bwa kwithira ati kwina nkirano iu gatikatikawe na mutanongina yegie rugai rwa ithe wao kau karatasi gatwiri karatasi gatothatu Olentimama ni wari waziri kiri thirikari cia hau gatene especially ari na igweta muno itene ria thirikari ya Kano na nyuma ya gututiga kana konogoka kwawe September tariki 1 mwaka 2016 ni kwithirite kuri na antu bakwenda kwandika yuku rigie muturire jwa Ntimama kana maisha ya Ntimama era na kimonimoni kiongolwa ni biography inde ana ba Lentimama ni bakinyete ikongolone bya watho kuga ari yuku riri kandikwa kwi biographer akwenda ko publish yuku kitarakia maisha ya Olentimama nwe aritwa Patu Santo Ole Naikumi nwe akwenda kwandika yuku riu akiwa kulingana na uchunkuni bwawe bo maisha ya Olentimama ni bubo na kenda gutariria indi nandi ana ba Olentimama bauga ari ona neu na Amos Ntimama
barua ari tafadhali ngugi eu kuringana na wendi bo mose ete Masai Mara University kwithira bagithithie na mbere mutaratara jwa kuandika story kana maisha ya muse wetu Olenti Mama. Kau karatasi gatatu na karatasi gatatu niko karina gichangasha kia tendekere mwaka jwa 2018 mweri jwa ile tariki 18 na ara Douglas Ndegwa na Patrick Mushiri baithire barina nkirano yegie gutumwa kwa irato na ntubo shilingi 180 indi mwaithira akimtongi laba ya kiu na akimuraga nande ari na ikongolone bya watho kwithira ditangwa na Manda case no ntubo kwithira nwende aikwirwa ari ya shilingi 180 no ntungo tumira kirato aikwari oni ntire ya mbecha ndego wande oni reka njumbura mbecha unte korea rekana na oni wa njumbura irato ntumira katokona na ringi Mushiri Patrick amwira abaende nani kwe madhabu ndi nayo kwe na budget ciakwa oni ndi mutumira to tika ndiria wakikwa ni mbecha nkwenda tafadhali ndewa ikwa yaka andi atinaki ya korea mbecha yu arutake mindo kana ichio amunta ura au mutumira irato nondu nande bakwanjia guchokothana we ndi kumena ka aringa ongi laba ya kiu na nande yatuika Manda case na nande nagithitwe ikongolo byoto kya kiondi ari yake ni shilingi 180 mutana aria korea na natumiri irato for sure ende ntiareria mono nondu ni mantu ja imbere ya koti ende shilingi 180 mtu atumirite kirato na kirato gikubwa na tikia kwake actually atumirwo kirato kiawe na kia anabawe bathatu kienda na bio bithira bikiagira na nyuma ya gutumirwa ero irato bibio ndepya inya gyakuna kia na biana baku bathatu ndegorichia 180 mutana wai ngwetikiria ni achia wai kambitire ya gathokone mbithire nki withdraw some money benkoretere shilingi ciaku cia naona ende nyuma ya ndeka cia naona na amante kuthirwa aurua cie kombecha iraba uareka nchumbura ni ngakorea we bwana Mushiri Patrick amuria murume wa ntathiririe ngwina no ambirire arume ti kweliano na weka kiriko kiaku bawirane yaku yakaithira yatina ikinyiro wende ni te kwararie ndi ayike kimindo na kumunta muntu keke unonto awitu mbecha aba murata no kona bubu kore karatasi gatuna iko gako mureka rugono rwaro iki uthibo nkathiti ya The Standard nako niko watu mateka ko Bob Jage na Nick Oyo barana bo bawatirwe mateka barinde goro ya Uganda baitite gushamania na Bobby Wine urikiri ngurumanio cia gutweka rais ndegoro ya UG irikana Yoweri Kaguta Museveni na koromba ta mwingi nyuma ya kwithira kiathana for more than 4 decades arira akariba Uganda kana Ugandans mpeni gatamukange nkaithira ngibwagirithia mitaratara ya witi na mbere uchumi nkaithira nkiagirithia ndegoro ikaithira igitwika Singapore utimerio migeni mujijini itirite tugikwa ndena tungeria bake Afrika bakiwa mbithire nibo nkaithira nkibwagirithia uchumi na ngiubokeria kuma bore mbwitithia arakonge ni ndigoro ithirite kirwa mantu ya abduction dikana Besigye na waterwa ari Nairobi rira kwa ari na after launching ya mantu ya yukuria Martha Karua na waterwa mateka ari ndigoro ya Kenya na tibo wake bathirite bagita na mbere kuatwa mateka nontu bwa kunyamarwa gisiasa nontu murungamejo yao gisiasa ni mantu ithirite ya kitabarikia East Africa, Uganda, Tanzania na ndegoro ya Kenya. Karatasi gatutano kiri The Standard nako ni gakumurika kiabata kiri uni na uwe kiabata kiri una uwe ni igie irando rira Kenya ithirite iri na ndio debt ya Kenya kana irando kana ndi irando rya turi kinyite about
12 trillion Kenya shillings. 12 trillion ni mbeca inyingi muno timbeca yotwarie indi nacio irandu iri yokakua lakini nareo riri na mathabu na rekibuthakia tangible development project indi nandi irandu rekethira rekiyukwa na gotebu kuthira kukioneka kidogo kwina mpangaratano nonto Kenya debt GDP ratio ni to GDP ratio ni about 70%, ira iri above 60% ira kuringana na ataalamu ba kiuchumi baugite EU it is not a safe place mintinde goro itwika ira ya Zambia likana Zambia nyuma bayako yugirando ria Muchina au Xinjiang kana Xi Jinping abare nande ndegoro yenu ekwae to atuika most of the companies kana profit nyingi ya ndegoro kana revenue nyingi ya ndegoro na key infrastructural projects ya ndegoro chedira ikiyukua ni Muchina gotuika nande itawa arrested development atuika nande Mozambique nwe atina uge ndegoro eke gotuika ita neo colonization nontunne Muchina na kwenda kurewa irandu reo nukulikana inya kirigishanga kya finance bill ya 2024 gitumi bill finance bill ya 2024 yari very controversial tika yari endikithia yari atongeria kuma Kenya yari document ira yari monitored na World Bank agotwika barira nonde bokenda irandu turenda mendikithia ya yethire yetonywa kiri finance bill nukumenende barana bubaike business they don't care kidira common man akadira kisafa under every taxation bo kida bakwenda imbeje chiao mea they are business people na kiri business there is nothing personal kiri business gote manto na feelings kana gote komakira ni ate bora mtu akona biawe yau yange atakijua atakitambua yeye atakijua tambua so rido remurekrete CS wa Treasury John Badi yeye kwagirithia bitaratara ya mantu ya mbesha ndegorone nonto iranduru na reo kuringana na ataalamu ba kiuchumi tegoseo tekwega kabalabala kau ni gawikia mtu nara kwa wainga kuringana na rodio miraro ngero ndena iraingi kwa karatasi gato tano mbitikiria twithire tugitegera ingi ijere iracie na audito mbere nta kunengeria cio cia karatasi ka Daily Nation karana ko kaithirite gituki inyira ni karata ka gisiasa karaka dirite kagita na mbere karatasi ka mwanja kai mureka Rigathi Gachagua ora wari monini wa rais mbere ya impeachment na nandi nwe mutongeria wa kiama kia DCP agithera mbere kwithetera kwiringira ndebe ninge okuthuranga ikutho utongeria wa thirikari ya Kenya Kwanza karatasi gato nana kai mureka JB Muturi Justin Biden Muturi nware Anthony General nwe ware mwathi kirira kana legal advisor wa thirikari ya Kenya at one point in time ikiri thirikari ya Kenya Kwanza mbere ya reshuffling atuika nwe CS wa public service nyuma yawe mbere a resign na kwithira itonya officially kiri rotere na thirikari na menere tigira kuwa ni PPP kana public private partnership katika thirikari ya Kenya Kwanza itongezo na Rais William Ruto na private business people kana private partners barana bwaku ganande eni njama ya kurea kionde inyakira gitinchukune ariwa privatization plan is a planda ni korenya karagatiere kanini kana winyange bonene ba into bya mwingi ya untimoni yakwa ni moni ya ura ni CS ura wari CS in some point in time na ura wari Anthony General Justin Muturi ariwa over 400 acres ira Kenya Petroleum Refinery Limited ira
Ntereshenyali na Kilifi kiri mantuja jagichanga jake Kenya Pipeline Company nontu Kenya Pipeline Company ni kwenda kwithira ikendwa kiri antu kiumbe kana ikuthana no miangatene antu kiumbe akiuga bui wambapo mashamba 400 acres icio cietagitende kwi mtu akwenda kwithira akigunira na akinya kulia shamba la Wakenya. So ni gichanga jake thirite gita na mbere bitigiria tutegere editorial cartoon kiri karatasi ka The Standard na ni gukona ni family bagitegera TV why does the government hire goons to disrupt opposition rallies? Mama akoria agachokerwa ni ongea kuga atiri. I guess that is part of their manifesto job creation. Euni miarira yara kwa nara sitting room antu bakiona TV bakiga kwa ripoti ira tokomureka turi Meru TV nande antu bakathiriria kwithira bari na discussion bakiura kinonto ende akora batumira ku manage politics nonto mejamanio ya tongere fulani kwithira ikiaraganwa ni some goons kana akora na ripoti yari ngwakire mabisa bokaria there is no action that is being taken nande bakaurania kana euni part of manifesto ya job creation kana nimbe ombithi nande bakwewa ngui ya kwa akora kithira ewi ya itongwire na kithira kuingua kwa manifesto ya job creation kana employment torira more than 8 million youths but in a formal employment baba ingi borokerete kiri mantuja informal employment na nande kana kathirikari kuringana na karatasi ka The Standard kiambiritie mfumo jungi jumwero baba ingi batina ujuzi bwayo nayo ni gutumira mbembithi bare akora ba kwaragania mishemanio ya gisiasa ngia igita na mbere guchinchia na muthutira ya gisiasa igita na mbere guchacha tafadhali gutumira kwa mbembithi bobo ya gisiasa ifike mwisho nonto ti itagarererega nonto mbembithi bani bo wirigira bo mugongo ntuku jite na bojenzi kwa ridho bubu gukari kire karatasi ka The Standard bitigidia tudire tugikunda ekombe kya rowe deka emwe tuchokerete na karatasi ka Daily Nation kaithira ngikwira riboti na shira cia yorito kire karatasi ka Daily Nation bitawa kabu mutharimi guku ni Meru TV ugishonera mwanya itana mbere gutithingatira kire mitandao ya kinande Facebook @Meru TV Kenya, YouTube @Meru TV Kenya. Tia comment yeku nkaithira ngimitegera ugibwa kubwa ko ni story itu gitana mbere komuramura ira iringite biongo bya nyomba ya nteto. Imagine starting your teaching career here, at the foot of Mount Kenya, a place you call home. Build on a foundation of 30 years in education. Embrace your calling to inspire, guide, and build future generations. Embu Teachers College. August and September intake ongoing. Embu College. Skills to go places. Asanti Kaire, thank you very much. Nantubo itana mbele kurumira Meru TV. Tokiringa imenande njare nisha kwandi na karatasi ka Daily Nation nyuma ya kumulika The Standard
na nditithire tugitegera ira nacio cia orito kirikaratasi ka Daily Nation na rweri Monday tariki 13 October 2025 bita kama mwadharimi goko ni Meru TV okoniro gututhingatira kiri mitandao ya kisasa ya kinande Meru TV Kenya kiri platform cionde cia kisasa kuma Facebook wita YouTube na kiri uthibu wa ngatheti ya Daily Nation amuriki ni Rais William Samoei Ruto kana Chief Hasula likana niyo yari campaign ya 2022 ndambiririe uno nto kiri ngurumani ya kisiasa 2022 yari rwaria rwa Hasula yari rwaria rogukiria mukenyora munini yari rwaria ijua baranabo ni ya biashara bara nini barabaruta ngugi iracia hapa na pale kiri informal sector lakini thai ya kulingana na audio bwa ngatheti ya Daily Nation Ruto nambirite kuina rwimbo rungi narekania rwimbo rwa Hasula narekania rwimbo rwa Aso thai nande ai rwimbo rwa Dynasty nyuma ya kugambia Raila Odinga agambia Uhuru Kenyatta nande nagambirie Gideon Moi na rawire ntereka gaita na mbere kwaria na vigogo ma Dynasty kenda gutigira nio Kenya ni kuithira irina ugaruruku itimiarie kwa mutegeri ni miario ya Rais Ruto kando memo kwa imubura ugite nondu very quoted in the ngatheti ya today. I have had conversation with Raila Odinga. I have engaged my brother Uhuru Kenyatta. I have engaged many including Gideon Moi recently. I will continue to engage all leaders so that we transform this country into a first world country in our lifetime because it is possible. Nyawengwa wikwa yote karimerie kwa ya Raila ya Rais Ruto guchinja rwimbo na ndia kwanja kuina rwimbo rwa Dynasty rwimbo rwa Dynasty likana 2022 rwimbo rwari kuo kasetira yari kuo ni zile zopendwa cia Asola Nation agishita Chief Asola 001 na nde rwimbo rugutwika I will engage them all. I will have conversation with them. Akigweta marito ya manene akigweta rito rya Odinga akigweta rito rya Kenyatta akigweta rito rya Moi bara 2022 wa ni Dynasty bu ni bukure siancha ni chinchakia bura kogoke ba wantu kwemokere siasa yuni tare nene muno ke siasa yuni tare nene muno muchacha kuchinji areto aria areto karanira una owe ayuko musiasa ndia kwanje kuina rwimbo rungi urutirura Raina awote kuligana DMK Kiogora thai arekrestikoni cia kuina rwimbo rungi rutirura ina inyawe no kunyita eziu nyita mi eziu nyita ichava karatasi gatwire karetegera gukinyirwa kwa kuthetera Kyoto Kenjoki Esther Njoki wari wa miaka 20 mbere ata urawa kana atacamanye kukiawe ugikira njira ya onyumo ni riboti thirite ikimurikwa yigie kurawa kwa Njoki ni muthungu nterecia na nyuke u wari kiri British Army kana British soldier aithira are accused kana are accused nontu bwa kuraga mwari omunini wa ukorobo miaka 20 Robert James Perkins ni soja kana British soldier Muingereza urakwirikana na kusika kiri kura wakwa Njoki na uta arikio kura kwa Agnes Wanjiru Njoki ni nis urari na ukorobo miaka 20 indi Agnes Wanjiru nuwa urairwe ni muthungu I'm sorry for that Agnes Wanjiru nuwa urairwe Esther Njoki ni nis uranande uri umwe baraba gukinyeria kuthetera Kyoto kia mwendwa wao karatasi gato thatu ni gaitegera mantu yaigie ndithia gaitegera mantu yaigie urimi gaitegera mantu yaigie gutigira nwe murimi ari na mbeca mubukone
gagitegera mantu ya wagibwa mbesha mukone katikati ka biashara bara nini muno bara ni fish traders gitegera nanto mantu ya dunga ni mantu jegi beach ere Kisumu fish gwethera igie kwa utheri nonto bwa contamination na kuthuka ngwa kwa rera kana dumping of dangerous chemicals kire muro jo kana beach ere nteresha Kisumu nande are diba samaki barua nande samaki ra twaona thai inya tureta kuvua samaki kana kuwate samaki tukawate ikwete ciare kire okwo nonto bwa chemicals icio turwa na ningi yetoro mono kire rivers lakes kana nara kuri na rutheru bakiruta mukana jo murito gutigira itagare kujukirwa bara na boni ya biashara nkatili bakuinyangia rera maseneta ni bagokinyeria kubudwa kwa sheria ya kurwa na GBV kana gender based violence ngujenishe ke mushiro bani kiri barabara kire ngurano gushwa njira ntaira njira nkurani cia kuthereria mijie ndo sheke mijie tikashirira ire iyo twarie kana kwa violent kwa physical na mwendo waku urawairire I love you na bora na love you too so kidogo mandu ya kwatanira kibanga kwatanira nchuma na ngambime kangato inya atongere bakendi ni bakiwa tafadhali turi njira ingi cia kuthereria mijie karatazi gatuna karita na mbere gutegera rugono ratu tegere kiri udiobwa Daily Nation nayo ni Rais Ruto guchinja rwimbo thai atekwina zilizopendwa arina rege nayo ndiwou nonto 2022 yari manto ya Asola versus Dynasty akiwa ni Asola 001 lakini daina ande ariwa oni imbareti na Kenyatta imbareti na Moi na imbareti na Odinga ndiwa Kenyatta Uhuru Kenyatta ndiwa Moi Gideon Moi ndiwa Odinga ni Raila Odinga na kiwangaita na mbere kwaranirie na vigogo kenda gutigira Kenya ni guchinjia ende likana 2022 wire thine Kenya ni dynasty mbaya ire thine Kenya ni kuthira kurina bara ibobo chiko bari wenye inji na wandi ni gidare masula no boko thira bai methene bakiria bateki menu nibo ba ku make key decision wa state house kaithira ire ya maasula so unawe turi ya Kenya imwe na unawe ni tukumenya bura kuthirite gita na mbere kau karatazi gatuna na gatutano gakumureka mwerekera jwa gisiasa zio chinjia rwarwano ikakwa Kalonzo Musyoka akiwa oni nteringo munanda ntegorwa ni Kenya Kwanza aibu kuri na hiyo siasa kwe musiasa wire usiweke siasa koroho sidire chiki lungs ke maori okora ciatura ochikira ke nkoro utomia siasa ticia gutuma una we tuthurana siasa ticia gutuma una we turema kwaraniria twaandwe ndi nontoni ndirutera rungi na irutera rungi tambirinya kuithira tutinjirani wema tutwika tutena unjirani mwema atikana ndinya ndukere ko tumburira nonto ndi undwa ndarutera rungi ari buni wa na wabu bwathirire Kenya tafadhali twachukire una we ikatukwira natu ithira irutera ku na mbili ndi terero kwa mantu ya ndebene dinga naro karinga kure ku na ndinge nan karinga inde tudire turi na peace tudire turi na thire ote nkirano cia utwika inde unkwa muthu nonto ndi rutereru nawe rutereru hapana tuchanuke na tumechanuka ama namna gani my friend aya karatazi gatutandatu no rugono roigi mantu ya siasa karua ariwa thirikari ni utumira baranabo ni akora kumanage politics gutumirwa kwa akora kwaragania mishamanio ya gisiasa muno karua akiwa nande kiragi utumika akora ba niba kunyamaria na kwaragania mishamanio ya upinzani itena ruo itena rera rega akora barero shika kamata
bakanjia kwaragania micemanio ni gituma ni mbutu ni kwaga thiri micemanio ni kiara Karua akiolotera thirikari ya Kenya Kwanza ya Rais William Samoei Ruto. Na atongoria baba upinzani kingi kiraba kuuga kuringana na ripoti ye muri kikiratasi kaka the Daily Nation na page 6 bariwa nande thirikari ni ambiritie mutaratara jungi jura bakuwa ni ukora yuti miario kwa ni miario ya atongoria baba upinzani bariwa nande thirikari ni arutire iraitawa safety measures kana kubuthirwa chunkoni na kuthuyo kobarana bo ni refugees kuma nthiguru ya Uganda, kuma nthiguru ya Ethiopia na kuma kiri nthiguru ya Somalia baraba kwewa ibande bya Kenya baribari utheri kimumu gutena mitaratara mega ikia kuthuya nibo bao ngui ciao ni iriku intention ciao ni iriku kithira ni wana mugambo wa Al-Shabaab kanari ari ni chukua indi enda uregister kura na nande atongeria ba upinzani bariwa na karata kau mantu ya timageni mujini ito kumenya mantu jabu gweta nayo mbere na Karua mutongeri wa PLP umata Karua ariwa ari mantu jato kona agita na mbere Mandera ti kukene na kwewa kibande kwa antu bateringi morashi kuthoywa tukorokera kiri mantu jigi insecurity ningi ukora bwa siasa kiri ndebe eti miario kwa ni miario ya tongeria ba upinzani bagita na mbere kumeneria ni miario nya rutini Wiper leader Kalonzo Musyoka Stephen Kalonzo Musyoka uraugite nande kuri na foreigners barana ande ba wikinyidia kire ituo bia kujukia kura ne kire muje monene jwa Nairobi batakumenyenya no mutongeria weboria anu rais wa Kenya bakanjire mekangato bakanja kuwa Ruto ntubawa Ruto ni joke lakini burang komanisha inya batakumenya governor wa Nairobi no lakini bakoewa national ID batweka aringi kura mutu ajua tangavana wa Nairobi ni Johnson Sakaja atakumenya capital city ya Kenya ni kwa atakumenya the sixth possible city in Kenya ni Meru atakumenya bu na bandu na kwewa kibande na kura muringi kura make very important decision I make decision yambi natika akumenya maingi kuhusu Kenya inyote muria Meru ina atimenya muria Uganda ina kuendelea ile cha Kajiado unaona sasa mpangarata nene kumurikwania atongeria ba upinzani karatasi ka tunana mbere tutategera editorial cartoon karatasi ka tunana ndika imurika mantu ya kithomo na uti ntuku ngatheti ete kumurika mantu igi kithomo kithira ti mantu ya kigerio kithira ti mantu ya competition kithira ti mantu ya junior secondary school arimu bagenda kono ciathi kana autonomy kithira ti mantu ya ghost schools nandi narua ere murekwa mantu yegi a Kenya muno jiari kuringo okora ni arimu banene kana ends of public schools nonto ana kidogo bare tarabsha hapa na pale bawa kwena mogaruku bakwenda kona kana babuidia strike oyo kumuciari yaiterungiri bepte akira wanande ni damages fee na yabuithio valuation ya utonga bura shukuru na buo arimu aritobo ndinya mwana akarero ni muciari befte 50,000 yuti tibis eu ni damage fee ya liteni boys imagine muciari ya nande where ya almost 50,000 non 49,699 na ukwe ningiri 49,700 niyo muciari yetitwe erinda minji fee omuciari endi ni apart from school fees muciari yende owe ndaminji fee ngiri 49,700 itimbecha yotwarie muciari kuringana na burakore ante kumenya rutero ku niterore lakini
kuri na gishangasha gikinene. Tutukere the editorial cartoon tukimilekilia nayo ni mantu ja jokie bokura kana voter registration irete tunambele ni wangiro idona mianka IEBC na area kuri na low voter turnouts akenya bate guikinyiria kujokia kura akenya nabo koneka bate kuringa kura lakini bagaita streetine kwethira bagikinyiria mogaruku point ire atia kujukia kura niyo ithaga riaku iria guthura utongerie bura kwenda Antone awithira uituria kiri maandamano ya gukinyiria mogaruku na ni uwe utaithire ukijukiria kura na kwiringira na kuringa kura ogitara mutongeria ura ukwenda kauga kari karatasi ka Daily Nation na tukumulika The Standard na buni bugo kuri kirenga theti ntuko ya Narua iri Jumatatu tariki 13 mweri wa 10 2025 bitawa kabu mudharimi ngushugiri nkatho cia mwanya ni bwega asante sana nondo bakurumirira awe twithie nyombe nteto iri na igweta miangatini ya mugongo jwa Meru koriro witana mbere gutungatire nyekere mitandao ya kisasa ya Kinande Facebook @Meru TV Kenya, YouTube @Meru TV Kenya, TikTok X @Meru TV Kenya. Like, comment na tukaithira tukimuramura jara najo ni maoni jaku yigi mwerekera jwa mugongo inkwenere ntuko injega.